Kajingwan cungok batang sipor klori lakai football ke pertai nagari Argentina Lionel Messi ya kenongba Kolkata West Bengal kalawan ra kajing bitari kinong kershan ki baklem yu watang khandiar yu Salt Lake Stadium khalai trik nopra arjarapsan ki Paidbah ki baab da kajingmen penban mari rung Messi shamadan lengba ke tunnel kalapan bitar kelai ki aktor Bollywood Shahrukh Khan kapten berim ke kunhun lakai kriket keri India Saurav Ganguly bat kumju ke menteri rangba ke Mamata Banerjee ki klam yo show ban wandon banta nomor 8 senge kloy ke jingwan Messi hakate ke stadium ushata dru datta bar ki bor pahara ilhab ban yalam no Messi nomor ke jingpen mi huri hura ki Paidbah ki balakawang Bilor bat Panang Shuki na ki jaka chungo kai shamadan laung ba ki Paidbah ki bakawang Bilor ki dei ki bon chungo Messi de ke baseu by ticket hapreng ke saujar san spot tengka bat 10,000 tengka ba ki la pencot ki jaka shong hadu ba ki pulit ki lahab ban tuklar ki Paidbah ki la bitar ba ki mi Messi nomor la ker tawer bat ka yo da ki riu sanyima Meghalaya West Bengal. Messi haswa ke jinglai chungu Salt Lake Stadium ula play modor besyirnyang chungu ubadan kumba nyopopot Hasri Bhumi Sporting Club a Lake Town uba peni Messi bura ke World Cup trophy. Kejungan Messi ke Kolkata kadai shibenta ke greatest of all time tour se India but hadin ke chingphetno na Salt Lake Stadium Messi unlek pat Hyderabad. Messi ulang pay Kolkata kapor step senya kapor kembali dunai kapren ke cingpahara ke bajur bar Salt Lake Stadium ki Paidbah na keleng ki jilla keri India kumju na Meghalaya ru kilawan bercungo yu ndai kim shim la yu satya hak jingwan Messi ke Kolkata la sakhi jingdan lang Luis Suarez unong ilakai keri Uruguay uilakai lang na club Inter Miami lam Rodrigo de Paul urang ilakai keri Argentina. Habatin, Paidbah ki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.